Dobrodošli u nevjerovatni digitalni cirkus! Zovem se Kane, glavni sam ovdje. Ima nas idete do poda, staće vam srce i zludit ćete više nego ikad od uzbuđenja! Ko ste vi? Gdje sam ja? Sve je u redu, Novajlio. Svi smo prošli ovo. Da postoji način da se izađe, siguran sam da bismo svi do sad otišli. Dobrodošla u tvoj novi dom i novo telo. Novi dom? Kako misliš? Prijateljice moja, zaglavljena si u svetu čudesa, gdje je sve moguće! Sve mi je jedno šta radim. Sve dok mogu da vidim kako se smiješne stvari dešavaju ljudima. Nakon nekog vremena krećeš da shvataš da zaista ne možeš da odeš. I uzastopna potreba za izlazom može da ti izludi. O Bože! Zašto se ne sjećam svog imena? Hvala nebesima da je sve ovo san, zar ne pomni? Kane! Imamo mali problem ovdje! Potpuno izgubiš svijest o tome ko si i zašto si uopšte živ. A ako pokloš od svega toga, nešto užasno može da se desi. Šta je značilo sve ovo? Nevjerovatni digitalni cirkus. Uskoro na Magnetic Dubs.